so Emma Obibia Akwaba ebiem ede eba too much GH so yeah muniaba episkapa ne so minimu edi ehye na munim se menyaba se dia na chese ensema edi atentwe ewo memu ena mede ebesom ahwefo ene eye etiefo na ene de abusiafo ensem no de esewani ensese ye kan edi cho eye mamne eye nana agrada konfoba agrada wone eye nyame kasama for prophetess eye perpetua donko a wono so friend ho pep donko ene de chese wo mo entokwa no wo mo eye twema mentwe ne edru pepe so bia Ghana for edwen wan wo mo entese wo mo hwese de enyoma ekona na chese hu behia se wo mo fa wo ma no entu na ebusofo se unim de ekoso na dwibrei na yembonra eye ensem no emu eye mame eye pep donko ene eye nana agrada na sentem de woni na social media Facebook so a ene chese adapa etwa jai ene ayese nsuo ena wo mo enum ho ene aboa kwasia ene chese ebusofo filthy words no de na eni enyan ewo ekono na chese empenifo pa te se wo mo na eye kasafin bi kasa bi se ya ense emfata no efri wo manum eba no na chese amagana na wo mo adwen ye mo kesenene no mo adwen ye mo na se na nka me ma mi buno na nka me ma mi buno na nka me ma mi di ni die ma na so ene deni ni ye ni suben bi wada ne di no ama melusu eye respect ede man we ni Ghana fo bi no mo nsema na wo mo eka ni nyina eye didi atema na wo mo edi wo mo ho ewo social media so to the extent that na do say wo mo entwetwe wo mo anyway ba no ababa besa as o show you off na we nso aba no nso aba besa as onu susu show you off as akwakoye competition bi ewo wo mo entemo na ebusuafo se de ntia amagana fo eni abaso eye sensem no enya age ensem ni nyina eye mama konfo agrada o take it to a Tender TV so a live program a walk NHS okuta cage okuta anoma wokuta ye kanese abodua bayi ebi ene padlock nso eka ho na numu chese anumayi live TV so na ngofo so say na ye ma me ne de obeye den ene ade ne wo de obeche na com skills na ngofo ye no mo twen no mo twe de hu ya ne sem afi de anumayi na ye chechira anumayi e wo live TV so na ye cheche ne abo pebron kodin ye cheche ne abo pebron kodin ye cheche ne abo pebron kodin na ye boy ye chechiri wie no de anumayi shake ede padlock kesi mu wo wie ye ne chese ya abodua eti won mo no so de ya branding no rest in peace pep ede akanwa je se esi wonum na Ghana fo binum se ada bi o na se mo okun social media mo okun na mo ye ya mo ho a eno ansomo eno antimi amama ko manto mo yam to say edu bra wo se obi ji obi kra ede free ne nsem anam eno nti Ghana fo binum se ada bi sane ye ene esu ni eban ya ye ma menum ada na die wo mo anya de wo mo anya de se na effort because wo mo ye nkrofo anka omani afi wo mo nim de anka eye mabunu no ehwe wo mo esua wo ebi afo wo mo se wo mo ma menum ebi afo wo mo se wo mo nananom ebi afo wo mo se eye wo mo romodo wo mo hwe wo mo esua wo mo na ene ye bi sei ena wo mo eda na didiam na dodo na ebusa se eden ena wo mo de ekire eye enkwadam eden ena wo mo de kire eye nchirima no enti wo mo de sobo ebo mamefo ne se bibinia na asem no ayeden se den ya asem bi ne wono ma yede se kan na etwa yede eye anoya ede tenase eye de eka se bibi na anko ya wo mo tenase na wo mo nsisi o ma asem na sa ene ye ne esu a wo mo edan na die e social media no entwa ye na enye ne kwan so a eno no na abusiafo ye free ya ma me no mo ntwen ya ne ebo e de ewra eye movie industry no emu na no da eye video eye pictures bi circulate ye e social media na chese edian e wo so de ya kwasi mensa na chese eye nua ba ma o twasini na da ne da wono ne de wo ye okom oye konfo ba ma da ne da ne wankom a na ne wo ye dunsini na wo ye sei enoa ehuduma na wadiem na no na sa eye pictures circulate ye ne gontu sun water shop na Ghana font ya se aden ye nua ba ma ewu enti hwehwe mo na mo se da bi ye ne ya nkasa kwa ni din e de sekire amankwa enti edin a eda poster yi eso ene emfi a eka 37 no enye ni mfie no enti na chesa akwakwa ye hu na no ene kopie mu o blogger bi wono ma no o kire se ye movie bi na wo mo ye na chesa wo mo de ababeto abonti se dom de be promote ye movie no e ma kofo etwa e de bom na no ene ne de ye sekire amankwa ye nua ba ma ya
ababontin edi chire mu se oh won wu ye na wote ase won wu ye tie wote ase ne pictures a circulate nyina series bi a wotwa ewo baby movie bi a wotwa na no na beye se baby ebedra pepe so obedra bi a obewu ewo honum no nipa ye di dwuma bi a hye ne nsa wonye posters no wo ye wie na chese wo distribute ye ewo social media so ama enedey na wuto ekoso ni to srega na for sem wonwu ye na ebra wo kasa na ye Kumawood actor wono susu ni din edi Joshua Tingo wono na chese friend na wodi nchiremu etu eja na enedey so movie producer and din edi Mr. Hene Kankam wono so ni movie Henkam movie production wone Kofi Adoma woni etwetwe nkomo na chese wodi echiremu a wose said ye nuabema yem papa se chaman kwa kan movie series bi na wo mo na bedroom pebeso bi a ase obewu wo honum enti pictures yes omo person ka wo mo de be obituary wo yinim movie nim no no na nipa wo mo de share nsa no edi kan eliki ya wo bo abrante no awuto na enu nti no wo mo ama apostifo ensa aso abrante wo di za adwuma no emu a chese wo mo de no ebefa emra kwan esom na no na Ghana fo bi se wa ahwe se obi abrante te woni ye bonu awuto na nso obemo nso mo ka ho ebekom krampo no na ebi amo na mo sheda bo ne pa se wonye sa de na eba na mo sheda etwitwa ede age mo ho afri wonum ebi no mo eje atum na ebi no nso so enji emfa entum na ebusuafo wo hwe ma me pe blonko ne na agrada na ebi mo nso so nchiremu aba befa nua ma secham no kwa ni wu a ebebeto abontin na no edwada no enwadan ena wonso so obetimi aka ede afonfo ade nchebra otuma GH comment section follow yen your IG page so atuma GH_midin ede ekria sika padasene yebesane share Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetun afem the great ampo mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much na me so me ye amo fire.